Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada pabagayam. Manipo dito yung Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung mga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Na ito di paghahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kablawag itinembag nga bigat kada kaya aming nga sangapada. Papaghahim, padaanan nyo ti sa malipay nga pakasalitaan, itangal daw papaghahim. Ti pakasalitaan, ni paghahim tayong Evelyn nga napauluan dagiti agkapsat. Sino dagiti agkapsat? Sino't kapsat ni Evelyn at ang takapsat na? Paraanan niyo papaghahim. Okay? Sagudayan nga rin ti surat, ti pagkasalitan ni Evelyn nga napauluan, dagiti agkapsat. Sagudayan nga rin ti surat, Dear Manong Nemi. Inadan puot ko Manong Nemi nilaing nanang ti adda, awan ti amak. Ket no saludsudek keninanang no sa dinut ayan ni tatang, dinamat among isungbat no dinamat amo ti isungbat na. Takonana ubing kapay anak. Dumting to ti panawen nga istorya agken ka no anyat na pasama. Isong idagtawan akon Manong Nemi iti 8. Andaki din iti grade 2 o grade 3. Kabata makulitak, tumapapalak nga rod kadagiti ka eskolaak Manong Nemi nga adda amada, adda kabsat da, adda napindas nga balay da, idin to da kami Manong Nemi kata mangmangig ko idi nga problema ni nanang ti pagbayad na ti kasera, pagbayad na ti danom, bill ti danom, pagbayad na ti bill ti kuryente. Idin to pa extra laeng Manong Nemi ni nanang iti karinderya. Pasaremat at mga yapkeng kuha nga mapan nagdalos, mapan nagplansa, mapan naglaba, agplansa. Kan mapan tumulong iti karinderya Manong Nemi kakaasi nga mangyan anay ti masapsapulan na para kada kami. Saklamang ni bro idi, mangisi bro idi, Manong Nemi na kasta agberdeyak, baka saampay no raduma. Nagtalag ka no ni nanang iti may nga lalaki. When? High school graduate lang isuna, ket uli lang ang demang, nagyan kadagiti kabagyan na, ngam iti kabailan na tagsulo, imayan na, nagigasang-gasat iti syudad, kadito nga nasarakan na ti amak. Nagayat,
Nagayanayat na nga di ibaga na nga masikog ni nanang. Nagpuga ko ano nakaslasok ti amak. Manong nemi ti magusto ak kininanang nugasta nga. Agsasalita kami kat kang kanayon nga dumawdawat iti dispensa. Dispensa. Dispensar manak. No aduman di kiti pagkurkurangak. Nga iserbigan ka kas anak ko. Dispensar manak no adaman pagkurkurangak no ang impaay ti anyaman na pamatig kendungo pa ng taripato ti may nga ina. Dispensar manak. Bunga ka iti kinarukup ko. No apay kiti ngamin nga basta latan intalek ko ti amin-amin ko. Iti lalaki nga namnamaek nga jak namnamaen nga baybay anak. Nga mamu anak, ore awan ti amam. Impas ngay ka, tinaripato ka. Iso nga laing ta. Jak may panamnama tinaranya nga masakbayam takasano. Ngumina na kini magatgatang sakit awmat iti nasged nga pagsapulak. Nga mahunta magtanagaw anak ko. Taramideg ti amin-amin. May kang kalang tinaranya nga masakbayan. Aramideg ti amin-amin, Evelyn anak. Biyang kung tumilatamat ti mga arakop kininanang manong. Awan ti pagtanakin nyo nang amok ngipat patigdak o gusto man ti panagpatpatig ko kada kayo kinagyamanak tatilikodan ti amin katimpas nga idak ken tartaripat tundak. Yung kalbasan lang ti makatawan manong nemi grade 4 idin idita adayam amunin nanang kanyak nga may isa nga lalaki. Maawatak idin manong. Kaya't nakanumanin ti agayat. Kaya't nakanumanin manong nemi ti mandaan iti karelasyon. Kaya't na nga nakanunayon mi. Iso da ito manong nemi ni Tito Bernard. Ngayon dayam amuna kanyak manong nemi iti may isang restaurant tapi nagrubat na. At pananta anak ko na. Mabanta. Iti mangal daw iti may isang restaurant. Mamano na idi manong naming awisan nak ngagmul. Gwen. Ken mamano idi manong naming awisan nak nga mag-chowking o nung ka mag-Jollibee o no ag-Macdo. Ket may sapay manong naming nga special nga restaurant December kanmi. Idi amuna ti may isang nga gwapo nga kasadar na lalaki na isem iso ni Tito nga Bernard. Nga ganda kadwa naman nung naming lalaking obing. Hay, siyakmet ni iya mamok mo titibag ka, tang, siya ni Jomar. Inyawat na dakulap naman nung naming kit nagalamano kami kay ni Jomar. Na isem, guwapo, akas kini tatang na. Imbis na makumat. Kaya di ba nang ilawlawag da kada kami manong nemi, kada kami kunak tapati ni Jomar kat isut pa kaiturungan dagiti saritaan. Siyak Evelyn anak baluak kat kasapulak ti may kaduang asawa. Tinapilik ni nanang mo. Ni Jomar nga anak ko, awang matenti inana kat masapul na ti ina. Kat sika, di ka mo ka di masapul ti ama? Ama na tito. Awang nga ti problema. Jomar, okay. Okay lang. Okay kanyak ni tita Evelyn. Okay pa kanyak ni tita Evelyn. Si ni Evelyn kang tinaga mo niya. Nguhin, ni nanang ko, ninfa tinagan na. Okay kanyak ni tita ninfa. Sa okay ni Evelyn, di akong problema. Kaya nga Evelyn, okay ka di matlaing ka na? Okay ka di matlaing? Okay kami ka di matlaing ka? Dami ka ni Jomar? Noon niya man ti pakaragsakan ni nanang ko, pakaragsakan maten,
Di kami nanang, ay yaman anak. Awang harot ito problema, Bernard. Oh, di kaya't yung harot din nagkalaysa kami kininanang niyo. Kaya wala, kahit ko tatang, kahit ko nga nanang ni Tita Evelyn. Apay nga rin nga tita, ano nga Evelyn manin, ninfa ka naman, ay ni nanang ninfa. Sikan sama tag-nervous anak ko. Okay, ako nga rin problema. Sige, ituloy tang rin timanganin. Ha? Imasan ti timangan. Idi pagiganan mi nga balay nga pagkaskasaraan mi manunay mi iso iti nagandagan mi amin. Kalbasan ti simple nga kasar dananang kaniya tito no tatang Bernard manunay mi iti sangwanan ti Huwes. Grade 4 akidi kat grade 6 maten manunay mi ni Jomar. Kat manipot mat idin manunay mi rin magsaken ti kasasaad mi. Ta saan kam lang dududuan kininanang manunay mi gabota at danduwa nga na inayon. Kumaragsakan akmet ta kompleton ti makuna nga pamilya. At dananang ko, at datatang ko, at dapayan kabsat ko ni Manong Chumar. Agtrabaho ng agpadpada, manunay mi datatang kininanang, agtrabaho ti konstruksyon ni tatang Bernard. Pidento tentultuloy mat ni nanang manunay mi, ti mapan panakitulong, mapan pa-extra it karinderya, unsa agad da mga yapken kuha ng agdalus, aglaba ken agplansa. Saanin nga marigatan ni nanang manunay mi, ang gibudget, agsipud tadwadan ken ni tatang agtrabaho. Idi ket sulo no ti amin. Itakat saanin, tadwada mo tang nagtrabaho, manong. Ken sa anak mo nga marigatan nagtrabaho, ti nagtibala nga tumulong kininanang, gabotad damat ni Kuya Jumar, anong naming nga kaduwa. Alayang matiso na nagdalos. Amo na matagluto akas kanya. Ta kami pa yan, manong naming ti manglabak ti arwatan mi. Huwen, ti kumapay arwatan ni tatang Bernard, ang no construction ti magtrabahuan na nagrigat ng labaan manong. Isa ko na datatang kaninanang ilatan arwatan mi nga kabsat iti labaan mi. Manong nemi sa anak unay nga nalaing iti eskwela. Irin to ni Manong Jumar manong nemi ket adto ti manipod ng grade 1 naging gana iti nag grade 5 ket adalata iti top 5. Iso nga isut mang isusuro kanyak manong nemi ket assignment ko. Oh, basaan. Ikabasam. Imulam yung panunot mo, Evelyn. Pasensya kang kuya. Anak unay nalaing. At dalaing ti concentration data. Bakit nga kuya ta nalaing ka? Nalaing ka mat talagang i-concentrate mo. Aman, basta ipasnek mo. Kababayang peking ka kuya. Nagbabati grades ko. Aman, ngumato basta tulungan ka. Asahan ta panunot mo. Kaya manak kuya, maglagi din tayo at dahayo kinitatang. Mom, nakalidliday kami nakuha kininanang ko. Tutudwa kami. Umapapala kadagiti ka skulaak, kadagiti ka roba. Kompleto da, dananang, datatang da, dakakapsat da, tapay lululula da. Hindi kami kininanang, tutudwa kami. Maglagi din timay kayo. Kasta kami mat kinitatang. Naliday kami mat idi. Kriduanak idi matay ni nanang ko. Isang ko unay nga narik na tipang matig ti may sangina. Kinagami nga manak kininanang mo. Tati panang ipatag na kanya. Kat kas idi panang ipatag na kanyang kahading ko. Di naragsak ti nga roden. Wana, tanaragsak mo datatang kininanang. Naragsak naman nga kapsa, di ba? Gabata iyeten kahading ko. O iyeten kamit manong ko. Nabintas kan ragsak dan nayas ti pamilya mi idi itaddan datatang kenit ni manong kumanong. Di may pa'y napuutan nga nagapa datatang kininanang
Malaksid ano ilinglingid da. Ngem, madlaw mi kumamit lata. Kini Jumar, ni Manong Jumar, no kasta nga da problema dagim awan. Kakukuyog kam no kuha manong name no kasta nga bakasyon, nga mapanagmall, mapanagmakisimba, mapanagpiknik, no adag birthday manong name, magpaalag, nakaraksak kami. Eging nga nagturpusan manong name ni Kuya Jumar, iti ha, elementarya. Nag-high school isuna, manong name, akuy-kuyo kam latamat, tada di elementary nga pagbasaak, kada damat lat high school na. Aging ka naggraduarang maten manong name, iti elementarya, kadwa kami nga dati high school, kini Kuya Jumar. Akuy-kuyog kami. Agtintinulong kami kang runan na siya titultulungan na kadagiti assignment ko. At dadagiti gondawi manong name, nga nuwasangon na kayat na paasaan mo, asaan ti utag ko tapno lumalaingak pagpasitin manipod di adan ni Kuya Jomar manong naming kasta manglek-lecture kanya. Nagtultuloy tingnan nagsakti tong kalmay sa kada kami. Sa mi maliwayan, ti ko na tayong ada naka-schedule, nga panagkukuyog mi, nga mapanagmall, mapanagsimba, pasaring ka magpiknik, outing, manong name. Dadagidi gundaway, nga mag-shopping, tanong kasta ngagsweldo na nanang kinitatang, manong name, nagruna no may kanitatang iti bonus, ado kanot maganan siya na di kontraktor nga susurutan na, kita, dagitan ako mangisibro kami ba't nagpadpatan ako akin ni Manong Jumar. Kaya may didanda ni nagturpus ni Manong Jumar ti high school manong name. Napasamak, ti di mininamnama, mapasamak, idibiyag mi. Idi madisgrasya ng agpadpada da tatang kininanang kat nataydang agpadpada. Adak idi manong name, ti karoba mi, ti adda na patig na pagsasalita mi, ti kaskwelaak. Hindi padamag na manong name. Ay, danim pa, kini Bernard. Naging agasawa. Ay, susapo. Napalidlidan na, nadisgrasya na. Kaslaklanap lang iti dahi tangan ng kung impukkaw ti may nagipadamag. Hindi ta makita ni Kuya Jumar manong name nga kastaon ay taray na. Nga nangala, iti pagluganan na tapno di kastagat mapansiguro tinakapasamakan ti aksidente. Sumurot ako ang saan kumatan nga nakamakamisuna. Naging nga napasangpet ko ni Kuya Jumar. Ngagsangsangit. Kuya, natamasama ka na tatangin ni nanang. Hawandan. Na tayong nagbatpada na kitnaganak ka na ta, Evelyn. Di mi ammo manong name ti aramidan mi ngagkapsat. Nagsangsangit kami matlatan manong name nga arig nang patpatnag. Imbag tadagitay barangay official manong name. Ni kapitan na narunang ni kapitan manong name nga ison tinakaamoy ti amin. Nga ni kapitan manong name. Katagayam daunay kini Tatang Bernard. Tapos saray ay ayaban ni kapitan ni tatang no kastang masapul da tikas kang kuhana nga karpintero no adda pa obrada iti barangay hall. Kabayatan ti man sayag manong name. Nanda kam latay ti sibay dagiti nagabay nga lungon dagiti naganak ka na kami. Nagsangsangit kami kini Kuya Jumar. Nudungan latay dagiti karoba mi manong name nga mga atibay kada kami mang palpalag antirik nami manong name. Naroon na kini kapitan manong. Adano ka ni kapitan hindi ba etming ngagkapsat. Kata pikpikan na ti abaga mi ngagpadpada kini Kuya Jumar. Evelyn, Jumar, amok kahit parikrik na ti marikrik na yun ako. Nasayam ngagpeso ti kastoy.
masabol nga watan ito yung tikinapod no. Nga da ito ti naikadde nga pagpating nga tibiyag na kinagandang ka na kayo. Kita nyo kadla nga. Nakaragraksak da, awang sakit da, kaslasad da nga matay. Gawin ti apag darik mat. Mat maturog da. Awanan ti marik na nga sakit. Ini nga nga talaga tinabasama, Kapitan. Sigon iti report, na jelugan nga dungpar nga nakapalidlid ka na kuwada. Kat naawanan ti preno. Kat kastawan iti kinapaspas na. Damat nga tatatang ginanang nyo, kat dida ekspektare nga dakas dyan nga lugan nga nakapaspaspas. Kaya bumalasyo da iti kalsada. So damat din, tinaisakripisyo nga naglidlidan. Ihawan ti magdanagan nyo, kapat natiaking ko ka na jelukan nga nakaparidlid. Kada ginaganak ka na kayo, kat isot mangsungbat. Iti paaman na kayo mansaya, kaking kati pa na kayo pumpon. Dagi ginaganak ka na kayo. Sa dumat na kita maurnong nga buloy. Isunto panganugyan nyo. Susulo kayo tumutin nga agbiag. Tagi nga rod. O, matikit naganak ka na kayo. O, pa'y kabagyan nyo dito eh. Padpata kayo nga huwag kabagyan na. Father and mother side, awan. Nasingpat met, kan managtulong met, nagiti naganak ka na kayo. So nga, ado kami nga tumulong ka na kayo. So, akong pagdanakan nyo. Okay? Nga mamok, na narigat yung iliwliwag ti amin. Magbaling kayo nga na tibker, Evelyn, Jumar. Yan tangin kita kasingsigin kayo man kang kapsat. Tapay, Jumar. Baybayam to ka din ni Evelyn. Saan, Kapitan? Nang naruna ita? Jak pa'y baybayaan ng suna. Idita si bibiyag pa'y tatangkin ni nanang. Itakit din. O si ka, Evelyn. Di ka nakasagana nga makitinulong ni manong mo. Aman, Kapitan. Awanti mamagsina ka na kami, Kapitan. O, dapat lang. Kapsat kayo, ruming unang agtinulong kayo. Imbukbuk may pahay na minsan digiti adu nga luami ngagkabsat manon nemi idi itapon min tibang kahi digiti naganak kada kami. Ninanang ko kanitatang ni Manong Chuma. Intuloy mi nga ron tinagbiag manon nemi ngagkabsat. Naggraduar ni Manong Chumar iti high school. Kaskas di nga dakan palayang iti balay nga nagyanami idi kaninanang nga nagyanami opat nga kaskasera kami. Gabuta, damat sang gabasit manon naming nabati kanag iti abuloy. Kanadamat latatulong manon nami nga gapo kanag iti karubami na naruna kada kiti opisyalis ti barangay nga idadauluan ti kapitan. So nga, nakasurvive kami. Aging ka nga naggraduar ti kapsat ko. Kat saan nga nakapag-college ka puta. Sinungar ti mang pabasak yung kuha na. Pinadas naman ti nag-test manong name ti scholarship yung taksanggasat. Napukaw ti concentration na iso nga saan nga naipasa. Inala manong nemi ni Kapitan isuna nga may sakadagiti utility man iti barangay. Ngagdalos iti barangay hall ka naglawlaw manong nemi kadadamot sanggabasit ng sla honorarium na. Ituloy ko nga tinagbasa manong nemi aging ka nga nagraduarak met iti high school. Hindi naggraduar ko ti high school at damatin tuwa katawin manon naming trabaho ni Kuya iti barangay, iti inrekomendar ni Kapitan. Gabata umanay ka nun ti tawin na tapno agtrabahon iti gobyerno.
inalada manunemi, inalada ti City Hall nga janitor suna. Idin tatasyak manunemi da dyan nagyanan idi ninanang ko a karinderya, inaladak maten nga servidora. Kumuno na akno ka, manunemi nga rumor dito balay, tamasapa at nag-report iti karinderya. Maturog pa lang mo ko ni Manong, ngayong ingek, Kuya, Kuya Gringan, nga daw kan di City Hall. Di ba nasapa ka, gabot na janitor ka? Man, hanat malado ako man ito kong agawid. Ngayon no saan ka makadalos iti malam, sa masapak na mag-report no ka. Sika ngay, nako nagtrabaho, adanukan pamigat kan tulatan. O sige, kita tayo manin itong rabiin. Wala, tasakan tumadla, gawid manin no. Rabi, kastakmet. Sige nga rin kuya, gananad ka, bilin. O sige kuya gananad ka man. Ket no kasta nga bakasyon ket day off ko met manong awisan nak tikapsat ko. Di ka mailiw? Naanya? Gusto dati araramay doon tayo ko da tatanggin nanang mo? I-date na? Hintagmol? Sweldok? Hindi kalman. Dag shopping ta. Sige nga Ni Sweldok, nakabudget para kuryente, para danom, para upati ka kasera. Kan i-grocery ka. I-record ka ninayon nanto. Ha? Sikat agbaling nga kahera. Isubmitter ko. Nagiti Sweldok, tayo budget mo. Kung yung makumpainted mo kuya. Isungar ng edad ko. Tibatik lang, dito pag-shopping ta. Pag-multa. Hinta, mga niti Jollibee. Sige. Di mo mapupuutan, syempre, kas idubing kami pahay, ngagkibkibin kami. Kapag baron ni Manong, kat balasang akmenten Manong, saan lang agkibin, akbayan nakpay nakwa. Irakos kumet Manong nemi, titakyag ko iti bagina. No kasano Manong nemi, ti kinakir kaniyak, ni Kuya idubing kami, intultuloy na. Nang runan di awanin, datatang kininanang. Kinapudno na Manong, di kiti babaro, no di kiti ka eskola ka lalaki, datak pa lang ti high school, agar-aram ganyak, yung da, sumulang san, sumbatan na ibilin at nobyo mo ni Manong mo. Saan ko manobyo ni Manong ko, kit Manong ko, kapsat ko. Pudno mat, saan kibat nga, pudno kag kapsat ha. Sa balit ti inam, sa balik kang kuwana, sa balit ti amam, sa balit mat kang kuwana, haan? Basta kapsat kami. Ngayon para kadakwada Manong nemi, kit kasladan nagkinaawatan ti puso mi, ananablabas pa nga kapsat, tikas ta kinasak asidag, kina sweet me, kina Kuya Chuma. Medyo manigatan kami Manong nemi, tamanulang ti sweldo ni Kuya, kastamet kanya. Namampay, tumultulong ak iti kusina, nga agluto iti karinderya Manong, adumaten dagiti nga sursurok tamahili ka. Madlata ti increase, ket ngumina ti bayad ti kuryente, danom, ken ngumingina dagiti magatgatang, ngumingina ti kanan ti gas trains. Ipangina ti pagkasaraan. Dapag iti planok Manong nemi nga mangkitak tinalaklaka, tapno saan kami nga marigatan kini Kuya. Ngem baka matno maikawa kami no. Basit nga pagkasaraan. Kiti pagkasaraan mi Manong adasang ka adawasi na medyo na ilit nga salas, na ilit nga kusina sa duwa kwarto Manong nemi. Ta idi kakakwarton kami kininanang idi awam ni tatang. Ngem idi kuan
Idada nintatangan, nakakwartuda, agkakwarto kampet pa ilaang, idi ubing kami kini kuya. Hindi bumalasitan, kat bumaro isuna, maturog ni kuya iti salas, sisyak iti silid. Mimita manong nemi, tawanin datatang kinanang, sagasa kami iti silid. Kasano naman kita kami iti sa baling nga pagkasaraan nga basbasit. Baka may masat silid na. Magkasilid kam ko mga road. Kat baro isuna kat balasa nga. Nagkapsat kami. Manong nemi kabata marigatanak. Kan basit lang ti sweldo. Adda karuba mi manong nemi nga padak nga babae nga nangijaya. No kayat mo, Evelyn, sobre ka di magtrabaho ha. Ano trabaho, mate? Resto bar. Resto bar? Restaurant ka na, da bar na. Ano ang brak sa jay? Waitress. Kat no kayat mo iti makitugaw ka na kiti customer na makisarsalita. At mainayon nga para ken ka. Nang rona no magustuhan dit manakisasalita kita dakil ti tip. Tip. Wen. Nang rona no pairwar ka. Pairwar nga. Sayang ti pintas mo, Evelyn. Diyak kayat? Aman. Mabait lang nga, kontakik ni madam. Di aking kuha ti resto bar. Agsapsapol kami ti nayon mi. Kat nalagip ka. Amon, no may kasadyay. Umadulakit ti customer. Dumakkel ti kwarta. Baka, agyang kayo ti apartment. Doon kaskasano lang, no, manugot ka. Kayat? Huminga di mo kayat? Kanang sarita ka mismo manong name ni Madam Aida. Hello, Evelyn. Hello, ma'am. Nakumadar na ka ni Sita. Ay, kahit nakaatulungan, kahit kumatutulong. Marigatan ka kanukit. Alangarot, pa extra ka lang, uno, anta, hanggang nga ti karinderya. Dito trumagang ka, restaurant, resto bar. Sayang ti pindas mo. Tsaka yan. Alam na, di mo kaya ti pairuar. Paitebol ka. Yung maitebol baka uminumak ti beer. Ikituan na. Adamat pa muspusan tapos saan ka mapartek. No saan mo kaya ti pairuar, okay lang. Ang panunutin mo na yung bag, makatulong king ka na ito eh. Baka agyan ka ito niti apartment, nukas kasado lang. Panunutin pa yung bag, ma'am. O sige nga rin, panunutin ka na yung bag. Manong Nemi kasla kayat ko. Tako namit, Manong Nemi, ni Aida, kuno ni Sita ko nakkuha. Ana, ni Aida na di agtatrabaho, Sita na di aking kukwa. Nga ore, ijak kanum, ndak kaya talagat pairuar, hanak pairuar. Balik lang nga, waitress, nga makitugaw lang. At damat lang iti tao, di ba? Iti, ayan ti amin, no? Kaya't na uno saan. Amok, manong nemi nga dakkel ti adadang masweldo sa jay. Pagkakitahan lain yan, ti mga alakan niya, kat napindas ti balay da, napindas ti gitarwaten na, baknang tilangana. Manong nemi, naibagak da ito'y kini Kuya Jomar. Ano yan? Pakiulit mo man. Ni Kuya, ni Ate Aida, alaala na di magtrabahoan ng resto bar. Waitress ak lang. Waitress. Mali musli rabi ti trabaho. Gabot sut kaaduan ti customer. Digit aginom, magpupulutan. Masapa, alas 6, digit umay mapan mga rabii. Santon rumang rabiin,
Ada rin ito umayin nagiinom. Dakal ti sweldo sa diay sa dapat tip. At dapat pa extra nga sweldo no. Magitable ka. Owen, hangim ko na ni Madam Aida nga mabaling nga agyang sa diay basta sana ka pa error no diya kayan. Kuya, abay nagsinay ka. Sorry ating ko. Jack may pahay. Tikal kalik agumam. Aklas iti panagpiyak. Jack kayat numabalin. Nasumrik ka tikas dyan nga trabaho. Kapag posible nga masulisog kanto. Jack kayat ngagbanag ka nga saan nga nasyaan. Taday tatikarik kadaranang kinitatang. Nga saan kang baybayan? Nga marami dagti amin mapakaragsakam kan pagsayatan di biyak mo. Manyang arti babaling ko manulang ti sweldo. Diyak ba't nga rot ba irapin tagbasa? Tapno madanak ko matinipindas ka trabaho. Nga mamum, gabo iti daytoy. Awatek mo tindi. Napintas nga jaya nga trabaho. Tagbaling nga. Mangalap. Adagay ayam agrekrut kada kiti agtrabaho iti barko ang ngagkalap. Fishing vessel. Kahit mga sawin ko ya. Umadayo ka? Umadayo ak. Tapno. Mapanunod ko ano maadal ko tiriknak. Nagtultuloy wano saan. Di ka mawatan ko ya. I love you, Evelyn. Nalablabas pa yung kapsat. Ha? Sekarang ka di ka mas daw ka. Di mo ka di marik na. Kadagi di panang kekir ko ka. Di mo ka di marik na ti ayat. Alablabas pa yung kapsat. Kadagi di araramidek. Saan ka nagpudno nga kapsat? Naman pinagbinilang tanga kapsat. Ngayon di pa ilahin kahit nakarik na akong tinesang sangahin nga rik na. Kahit ko nga saan ka lakapsat. Kahit ko nga agbaling ka nga inadagitan ako. Nga kas kadaranang kinitatang. Ngagpinating nga kasawa. Iso na lang ta. Diyak may pahay. Tegal kali ka gumam. Nga pintas ti bihag. Diyak matagsapsapol ti napintas nga bihag kuya. Ngam kayat kong ipaikan katami. Sungumantiyawak. Siguro. Duwaking nga talo nga tawid. Nga nga panawan na kuya. Panawang ka. Tanagagtrabaho. Napimpinas ka trabaho kita gurnungak. Ento makarunungak kada adanam na maek. Ngaitad kuking ka. Para tinapintas nga panagbiyak. Agsubliyak to. Agsubliyak to. Baring na danto. Adanton paset ko iti pusong. Kuya, apay ko mga kunam nga awan paset mo dito puso. Paset ko lang nga kapsat. Ngam siyak, nalablabas pa yung kapsat, di ba nagayad ko kayong kabilin? Hindi pa lang.
ngam sana ka may kari, gabutawang pala ti may kari nga namay, ken pintas ti biyag para ken ka. Nga isu ti sapsapulem, nga dadadiga po na no, apay nga kayat mo ti maddaan, ti dapintas, wano, trabaho, nga adada, ken alisto, nga pakaigamam iti kwarta. Kaya, Jack, ibaga ken ka ken nga mayatak. No mayatak man kas pagalikan, sana ka pa iruar. Gaputa Jack kayat nagbalik nga, kasi nga na siya, ti bagi, ti kinatao. Ti marikriknam. Ti marikriknak. Kaya iso kadiman ti marikriknam. Kuya, siguro kasta. Siguro. Saan mo pa lang sigurado. Kuya. Iso nga na siya at saan mo ginadayo tapay lang. Umadayo ken ikarik ng subliakto. Ikarik ba't kang ka, kuya? Nga uro-urayan ka? Napasamak nga road ti panagginadayomi nga kabsat manong nemi. Nakastrek ni Kuya Jumar nga iglogan iti barko nga mapanagkalap fishing vessels ako nada. Anong nemi, kit ko na nga talong nga taon. Sumangpetag to. Nudumteng, ti kasangay mo. Kuya, inarakop ko yung sunan, kuya. Nagsubli ka. Hururay ka, kuya. Nagsubli ka. Agyamanak na maoray na. Agyamanak. Baring no danton ka ikariyak. Nga itid kang ka para ting sapsapulan na biyan. Sapsapulan tangag padpadan. Manong nemi nagkalakawak edi awanan ni kuya. Ti makadakas kalbasan ti dua alawas tinawagak ti cellphone na. Tapno kumusta kumaisuna jakmat maawamat ti mauray ko nga tawag na manong. Unattended manong name ni cellphone na. Hindi ka anduan hindi ka awanen ni Kuya Jumar iti danak nasangkon nga makitkita manong name. Ditoy ko nga naamiris. Nga saan lang siguro. Ti marikrik na naman nung naming kastamat ti marikrik na nalablabas pa ngam kabsat. Nung kasunod pa nang ipatpatig na kanya, kastamat ti mariknak pa nang ipatig ko kenkuan. I love you, Kuya Jumar. Nalablabas pa ngam kabsat. Nga maaping saan ka nga makontak. Aping saan, apay, nagbalo ka din ti SIM card. Manong nemi, gabot ti kakakukulit, ti karuba mi nagtrabaho ti resto bar, pinugustuhak manong. Ngaming karik idibagik, tegonak away tresak laeng, saan na ka pa iruwar. Di makel ti magiganak akwarta, manong nemi, ket malaksid, dagiti bil, iti kuryente kasera, ken kastamaten danom. Adamaten maurnong ko manong nemi. Takonak agurnong akmet. No tipanggep ni Kuya Jumar kita agurnong akmet. Ket gapo manong nemi ti kasla pilpilitan dak dagiti pasamak. Nga dapay nagidigon daway manong nemi nga painumen dak. Uminom akmet. Ada nagidigon daway manong nemi nga sla laukan dan ti inumek. Nangikidengak. Sakbay nga dakas sa mapasamak kanya kunak. Nagikatak iti trabaho. At damaten ornong ko, manong nemi. Nagbasa ak ti TESDA, manong nemi, panagluto, ti sinursuro. Wine.
Hingga nga editan ni maibusan ti ornong ko manong nemi nagredwarak mo ti Tesda. Simbrega kay di may isa nga klas ga restaurant manong nemi nagaplayak. Kat kaputad damot diplomak manong nemi inawat nak. Nasiyat manong nemi ni Tita Carmen nga kiko nga ti restaurant. Kaya ti restaurant nagbalinak ng assistant chef. Magkusgustuhan nak manong nemi ni Tita Carmen. Talistuak ka nung nga makasurusuro. Takasano kat nagsursurak nga talaga, nga nagadalak mo talaga. Ken dati-dati mo ten manong nemi nga hilig ko ti agluto. Iso na lang tadadagid igondaway manong nemi nga basta nga awan obrak na narunan adak dito balay. No day off ko. Tagawagak ni Kuya, Jumar, ngam talaga nga saanin. Saan ko nga makontak pa. Di man lang surat. No siya surat, sa dinot ayan, anyat pang i-address. Taumat ko nga, ore ko malang may isang surat na, tapos no amok ti address na nga, mapang subalitan. Anong name? Alis to nga naglabas ti panawin. Duwan nga tawin manong nemi sipud awanin ni Manong Jumar. Duwan atawanin nga nag-birthday yak na sana ka nagpapaala. Nga buta awang nurut ka duwak. Awang mati paalaak. Umanayan manong nemi nga mapanak umakimisa iti dayta akaldawan ti kasangay ko. Sa siyaklat taman tinaan, timang papaala ti bagbagik, mapanak yamangan iti restaurant. Iti langak manong nemi, nga damat pamuyaat. Adu da kita agar arim kanyak manong nemi. Ngem, saan kong kaskaso ito? Iti dumteng manong nemi, ti may katlo, nga pa nag-birthday ko sipud. Imadayon ni Manong Jumar. Inrantak na nag-day off iti day tangal daw manong nemi. Nasapa ka na pa nakimisa and then nagsagana ak manong nemi para ti pangal daw. Good for two manong nemi ha pangal daw special. At damit cake manong nemi. Hindi kita ti oras alaunan. Mat langin ti sumangpet. Mat langin ti tumawag. Mga mangkablaw ko makanya kiti happy birthday, Evelyn. Ingkari na idi manong nemi nga kalpasan ti talong at tawen, agsublinto iti kaaldawan ti kasangay ko. Manong nemi, inurure ko at aginggat malem, di mat pa'y mamaglas manong nemi ti saganak. Malem, rabiin, alas 7, alas 8, alas 9. Awan dinauray ko manong Jumar nga dimteng manong. No bekas ta manong nemi intuloy ko tinagtrabaho ken nagurnong. Intul-tuloy met manong nemi dagiti admirer ko ngomay nagpasyarin ti restaurant ngem sanak agaw awat iti nang pasyar kanyak dito'y balay, dito'y pagkasiraan, gamutag may mesak nga ron. Kada kiti kalsada, no mo da nga day off ko, at mangawis kanyak, patgakmet ida. Tun ka nung aklonan na, Evelyn. Edwin, yung bagakmet kang ka, nga dororayik. Tikapsat mo? Saan ko apod mo kalpsat? Adaing kanina nga sublinto. Unang yun, nalpasin tanlo nga tawan, agupaton nga tawan. Di mat pa nagsubli. Ni ay, ni oy, malapulos tawag na kayang ka, uno surat na. Linipat na ka ni Jumar. Baga nung nakasapulon ito sa bali nga babae kat agdandenadan. Sana itong maumang nga guroray.
Bakit kalatang nga balasang, ubing ang patpay? Kasano no kas di nga sa among maoray? Mangikad na nga to, no talaga nga saan ko maoray. Kasano ka paot nga gururay ka? Kalpasan siguro ting sa nga pulong atawan. Nakakatawa ka man, Evelyn. Urayan palit sa nga pulong atawan, sa munto isardengan ti aguray? Siguro, ubing ak tumat palaing. Ang pag-train takto palaing, no kas pagarigan lang. Dimdeng ti sa bali pa nga birthday ko, manong name may kapat nga birthday. Ngam kaskas di nga awan ti Jomar nga sumangpet. Kadadagin ikon daway manong name nga kasasalita na ni Tita Carmen. Adumat na kita kararap kang ka, napintas ti kasasad na. Api ka sangga mangpili ka nakwada, di may sa ka nakwada ni Edwin. Tita, abay, i-recommendar yun ni Edwin kanya. Gamot tayo isot makita kakapas na kan, kasisingpatan kan na kasasayaatan ka nakwada, mag-aaram kang ka. No, ipaanak mo ti bagim ganyak, kadi painak ti bagim kang ka, kaya advisean ka ti kasta. Amom, Evelyn, manumatin nga napautin di panagyan mo ito restaurant ito, dakal din itulong mo kanya, kasi nga ipapainak mo ti bagim ka, at madlaw kong ipapainam ti bagim kanyak. Ipapaanak mo ti bagim kanyak, kunak ko ma. Ini ka di atalad Jomar, ti talagang ipatpatik mo. Sa anak to mga gurura, tita. Ngayon nakas pagkarigan, ta talagang mabanog to ti pusok nga gururay. Siguro, saan nga ta kami tinaikaddag ditong galmaysa. Ngayon patsyak nga tungpalin ni Kuya Jomar, iti Karina. Unang yung baga na hindi nga talong nga tawan, saan naman tinungpal, agupat nga tawanan. Kanawan pulos to kontak mo keng kuha na, di nakaut pulos at tawagan. Tagunakon, amom, no alisto nga, madevelop tirik na, ti may nga tao, itipada na nga tao, alisto mo dahito ngagmamaw. Kasta nga tatita? Baka di saan na kan nga makikita ni Jomar na ibauing ng puso nito sa bali. No api nga na-develop, tirik na titong galmay, sa kada kayo nga, idi, kat kang kanayon kaya kitkita, kang kanayon kaya agsarasarita. So alis to nga na-develop ti amin. Imita saan ka na, saan na kan nga makitkita, dan sa bali makitkita na, napukaw na tangarik na, nakit nagayatin ti sa bali. Mabali na kasta, kani Jomar ngam siyak. Adada, ngagtalin na ti panagayat ko keng kuwana, tita. Kabayatan ngawa ni Sona. Nariknak man neta na isang sangan narik na, hindi makitkitak pailain. Ngam sana nga sure. Ngam iti saan ko nang makitkita. Sigurado ako. Ni Sulaing tipit-pitik ti pusok. Ni Manong Jomar. Kasano nga ro din nakas pagaligan da pamilyanan, no da pamilyanan kat mamuat. Siguro, ken sigurado, nga sursurek tumating nga lipatin. Kata, sursurek to siguro matin ni Edwin, no makauray ni Edwin. Manong name dandanin tumteng ti may kalima apa nag-birthday ko sipud imadayo ni Manong Jomar. Damdamagan manong name ni Tita Carmen noan niya ti planok ino birthday ko. Napayag gaya man nga kanayon ka ang birthday hindi mo ipakamo kanyak kada kami ti birthday mo. At dalatan di kundaway nga manong dayta kat pabiglalatan nga day off ka. Birthday mo gayam. Isisaklat tamat no kan na tita. Binaras ko yung inururay
ni Kuya Jumar, kaya di may katlo, kan may kapat nga pa nag-birthday ko. Yung saan ko nauray. Ano ko, ti pala manitan, ti may kalimang nga birthday mo. No kaya't mo, angayam dito restaurant. I-close na the restaurant. Awisam di kita, kakarubam, nga umay da, mangal daw dito, wano, pangrabi, no karam. Hanan tita. Nangarot. Sulok lata. Padasik tuman ng tagsagahan ng Jabalay. Barbareng mauray kung to ni Jumar. Ngem saan kumanin nga nauray manong. Inaramid kumanin, tinagluto ti special para kada kami nga duwa sa the cake. Dapay mainom. Inuwaray ko ti Aldaw, kiti Rabii, kaskas di nga awan. Di di Edwin at itawag nga tawag, ibaga ng omay dito, yung saan kumatakayat, di ka ilokatan mo na. Nagsubliak ba manen, manong nemi, iti pagtrabaho wak. Agingga manong nemi, nga iti may sa nga Aldaw. Pangaldaw manong nemi. Iti pinagluto na manong nemi, ni Tita Carmen iti stick. Order, ti special nga tao, iso nga imasem ha. Ay, yun tita, imasem ha. Wan tita, naibas man ta talaga ti luto. Iti na isagahan konti amin, manong nemi, ingenious konti waitress nga umay naalaan ng ti order. Kalpasan manong nemi iti 10 minutes siguro, imay ni Tita Carmen itayan ko. Hala ka. Abay tita. Di ako customer nga nag-order di special stick. Dan sakit reklamo na. Bakit pinaimas ko tita. Iba ka nung kamali ka. Baka na dyan, baga kang imasam ka, baka nagkamali ka, tinagitad ka, nagigawabag na nagiti ingredients mo. Hala? Hanag pa yung nagkamali, tita? Papaayaban na ka. Tinamag na, no? Kinluto. Baga ka, nasika mo na talaga. Alan, gadyan na. Sa din, no? Edi akin amyanan nga lamisaan. Agmamesa iso na. Sinot makita nga nakakalugong, nakakipis. Iso da dyan. Manong naimig na nervyos sa ka nga tayo. Diyos ko, tamang pahilaan nga agreklamo nga customer kadagiti lutok. Nairanamat nga ron nga awan tayo talagang chief cook kuno chief chef. Nairana nga siyak manong naimig kang runaan nga nagbaling nga chef. Nakadumog manong naimig ti customer may isa nga lalaki na bisked tilangana yung tsak makita ti rupa na gabuta. Nakadumog karog nga nakakipis. Matin. Nebos na matin. Awan matin tinagyan ti labay na. Kaya tinagyan ti steak. Sir, kaya da ka nung kasarita? Sika tinagloto. Nangin ko titimag na manong naming saan nga timangan. Nagtalinday nga nagdumog. Uwan, sir. Mati amok nga kamalik. Naimas. Nakaimimas. Kasla malasin ko dito nga timag. Manong nami, inikat ko ti kalugong na. Katimangan. Kuya! Kuya Jumar! O nagtumiming nga sika! Kuya! Alam ni Kuya. Timakder manong nami kat naginarakop kami. Nga dya kong pinanungot manong nami nga da sa balik nga customer. Nga nakairot nakabaybayag tingkang pa naginarakop. Kuya, apeta ka lang. Nagtuko ka.
Agam mo kay ni Tita Carmen? Agam mo kami. Naamok na dito tiyan mo. Isungin sa kanak ti amin. Kinasiritak ni Tita Carmen. Kuya, adain ruhar na manong naimi iti bulsa na nga pasinabaks. Sing-sing. Wedding ring. Nagparid tuming iti sanguanak manong naimi sa nandiyayo, will you marry me? Kuya, why not? Nasaganak tiramay ko manong naimi katinyosong na ti sing-sing. Sa timakder akmet. Kat naglanang nagidibibig mi manong naimi. Nga dyan pinanunot pa manong naimi nga talaga nga buyaan da kami hindi kiti customer nagpapalakpak da di manong. Kasla na plano nga talaga ti amin. Wan manong naimi malaksid iti wedding ring. Impakada na kini Tita Carmen. Kaya nagkuyog kami, naglugang kami iti. Kutsem? Yeah. Brand new. Kabanbaro Oo. Nabit pa yung ginatang ko. Papananta. Iti nang ipasdigak. Iti house and lot. Nga para ka na ta. Amom, agawid ako may di talong na tawen. Yung banag ko nakit samping umanay ito ornong ko na. Kaya nga, in-extend ko tito another 2 years. Iso nga nakagatang iti lute, nga nakaiparagdiren ti balay. Nakaredin. Indo malpastikal lay sata, sa diatan itong honeymoon. Ipakita kang ka, ipasar ka sa dyan. Manong naimi awang nga tanti kararagsakan nga babae dito lubong sa nga siyak. Binukbukudak. Nanaroon lang aroden di kaldawan, di kalaysami, kat nininang Carmen, isot kang runaan manong nga ninang mi. Ngay subay titimulong nga nangisagana ti amin na naruna, iti pakaangayan ti reception, iti restaurant na mismo. Siyempre, manong naimi, ditemtengen, iti karabyan na, iti balay, nga impatagder na para kada kami. Dito yan, manong naimi, nga nag-honeymoon kami kinichumar. Ti lalaki, manong naimi, hindi pa ilahin kat mariknakon tinisang sangayan. Ti lalaki, nga di ubing kampailahing manong naimi, kat nariknakon ti panangikir, panangdungdungo na kanyak, panangisakit na kanyak, kan ti panangipatpatig na kanyak. Kaya madayo, para kanyak, nagurnong para kada kami. Nagastamat ti panagurnong ko. Manong naimi. Sinubok na kami, tinaunday nga panawen, kat saan na pulos nga nagbalbali tiriknak. Nagtalinaed, ti panagayat ko, itilikudan nga ado di kiti agar-arem kanyak. Itilikudan nga ado di kiti mangkumkumbisir kanyak nga lipate ko ni Chuma. Itilikudan ti manangibagada nga saan nga agsubli. Itilikudan nga bagada nga adan sa bali, wano adan pamilya. Yung pinagtalinaed ko ni tiriknak, gabot at tinungpal ko ti karik. Gabot ang kari ni Kuya Jumar nga agsubli, kading karikmet nga urorayek. Nauray kon, nagkalaysa kami, kada kami iti agasawa, kan naganak kadag iti talo nga anak mi. Gapo manong nemi, tatataging patakdarami iti hausan, panangipat nang itakdarami iti balay mi, manong nemi kat asidag iti baybay. Ngano kamadta ka, manong nemi, iti asutya na kat matamtanawagam ti baybay. Dito nga nagnegosyo ti asawak, manong nemi, nadaan iti sangapulong fishing boat. Irindro, tarang ipasdagakmat, manong nemi, ti bugod ko nga restaurant. Tasimina akon kiniya ninang Carmen. Babayan iti panagtinulong mi, nga panagurnong, para iti panakaisagana, naranyag masakbayan, dagiti talungan na. Adaman ti kiti kundaw, manong nemi, nga ingkam sumarong karit tanem, dadinanang ko,
kaniti tatang na. Amok, manong nemi, nga naragsak itahan, dagiti nagadnak kada kami. Tamuda, naragsak kami. Nagtungpal at kami matlaing, ti agbinulig itirigat kan na maay, anadahan kami ti talong nga bunga, itayan na yat. Dito nga rin, ti pagkasarita, ak manong nemi, kanagyaman naglauna iti anus mo, nga nangibasa, kat sabi ko ma, nadamat na ayot danong ko nga, naibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, karigiti patak nga dimngeg, more power to your program, manong, and God bless. Tuyagyaman nga pagayam mo, Evelyn. Thank you mat kang Evelyn, thank you pa nagsurat, thank you mat ka na kita aming nga nagbuya ka nagdingag. Yeah, thank you ka na kita comment, nag-comment. Salamat po for watching.